natwe nk'abavuzi gakondo twitabiriye gahunda yo kwamamaza abakandida bacu ba RPF Inkotanyi, abadepite. Ubu duherereye hano ngaha mu murenge wa Nkotsi na Bikara, ubwo nabamuko n'abankotsi, turimo turamamaza abakandida bacu ba RPF Inkotanyi. Murabibona neza ko abadepite ubu twabyitabiriye hano mu mirenge ibiri, turi kubamamaza. FPR oye 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 oye. Ngaho mukomeze. Turi kwisonga n'ikibazo cyamaze gukorera ubukerarugendo, amahirwe angana viyupi n'ubudehe biraganje. Impamvu n'imideba n'ikibazo cyamaze gukorera u Rwanda. Sipoti zigezweho, ubwiherero bwiza, niyo yaba indaro ya mbere, nitwe dinye ya mbeho, n'izuba ry'igikatu, nitwe